Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya tukina COVID-19 din hun thar bera shikai somthum paruk mu chu ani voin chomhadar som bakata Special Court Prevention of Corruption Act Judge chuan zirtop nia eruk thu boya thiamlo chantir chakma hruai tu som pathum te shremna tura puang don President Ramnath Kovind chuan kumzabi somni bakhat na chu India kumani ngei don ti abe sei thu soi President Sompangana Tanathan Peter Padi Murmu Chawain Hian Parliament Central Hall Rinma Thutim Tiran Laklu Ani Don Tukina COVID-19 din hun sha thar brami somthum parukin rian kai ti mu choni a rette satanga mu chu anni sample test zong zat somruk pathum jinga za somnga pasari point pakhat palian positive a tundin huna shikai to zong hi nuai ni singthum sang khan jasari som pali anni a nuai ni singthum zale pani enkol damani to a enkol lai zakwale pali omin mi jasari paritin thi puito ani machine sangkhat jela positive mu cho to za thi zani som pakhatani a mi noi khat jela COVID-19 no wanga nuna chan to za thi somruk pali anga chut ani voin chomhadar som pakhata Special Court Prevention of Corruption Act Judge chuan zirtop ne eruk thu boya thiamlo chantir chakma hruai tu som pathum te shamna tur puang don thiamlo changjing ami BJP MLA omchun Dr. Buradan Chakma Assembly Member atanga pai ani le ni lo tur chungchang chu shemani dana zira bozui turani thu Assembly Speaker Pulalni na salo chona soya hetiang hi ulukta kalpui tur chi ani awangin dan nammi thiamte ron chunga kalpui ani angati a thiamlo changjing ami Chakma Autonomous District Council CADC Chief Executive Member CM Nilai Mek Pu Budalila Chakma te EM Nilai Mek Ajoy Kumar Chakma le Mohan Chakma Baka MDC Panhi Buban Kumar Chakma le Amit Kumar Chakma te chungchang ero chular sab ngai tu turnia thu donani a Ras Bhavan official te chuan CM EM le MDC te thiamlo chantir an awanga an chungchang rel tur chuan District Council and Minority Affairs lamatanga bulchan turani thu soi ani Dr. BD Chakma hi Mizoram Chanchina MLA Nilai thu boya thiamlo chantir masak ber nia hriatani a Supreme Court in kumsani som pathum julani som khan MP le MLA te court in thiamlo chantira atlem bera kumni tang tura hramte chu MP le MLA ani na atanga bantir turani ati a hria thechina court sangber thlung ang hian MP le MLA som pakhat chu anni na li saklan mani thuabang anom to ani ponto angin Special Judge Prevention of Corruption Act pu wanal en moi chuan zirtopni khan Dr. BD Chakma MLA le CADC CM Budalila Chakma Baka midang som pakhat te chu CADC mason tho tur sum cheng noi za som thum pasari chuang ti chingpena puin thiamlo chantira CADC sarkar sum me pui mason na thona tur hi hloata lo la lokin cheng tam tham tak in an thama kumsani som pathum le sani som parit in kar chunga CADC CM ni na cheltu Dr. BD Chakma Baka kumsang sanga EM ni na cheltu mi som panhi te chu eruk thu boy hian SCB nan chuya an pu angin Special Judge pu wanal en moi hian Prevention of Corruption Act 1988 section sompathum pakhatna dinale sompathum panhina mangin heng mi sompathum te thiamlo chantirani he thu boile untan na chu khati lai BJP Mizoram Pradesh General Secretary tuna President Nita puwanal mokan khati laya CADC sum ti chingpen omni a hriat chu lar chap hnen a jekin thena chumi bozui nan chuan khati laya longkai district borsap Dr. M Thama chu chuitirani a borsap thil chuina report le rotna hi lar sap hnen a thlen nuwa District Council and Minority Affairs Under Secretary Puzom Hing Thanga chuan April ni som pariat sang ni som pariat khan ACB hna FIR thelu ta ani Tripura pem thain beng belto ma se Mizoram electoral roll ming la chuang bru vote nei mi sangkha zani somthum panhi te chu Tripura electoral roll thun ani to Mizoram Joint Chief Electoral Officer Pu David Lian Sang Loropacho hena tanga All India Region Thudon Danin hetianga Tripura electoral roll bru vote nei ming thun te hi Mizoram electoral roll atangin pai zelani a Mamit District Assembly bial pathuma bru vote atam bera wangin pai pon tam bera hachek biela vote jasiri samruk panga Mamit biela vote zani samthum panga le dampa biela vote somli paret avain vote sangkha somli paret pai ni to a Kolosip District Atuirial biela vote somsari pariat Serlui biela somruk pasari le Kolosip biela somni pakua avain vote za somsari pali payani a Lunglei District Thorang biela West DP biela vote nga veve avain vote som pai ani to bokani kumsang ko som ko pasari October ni somni pakata bru hel hovin
dampatai ga reserve nung chahum hal na thok tu pulal zom len an ka hlum hnu khan bru tam tak chu Tripura an pem thla a Tripura anom na tur siam saka anom chungpo in Mizoram a vote an nei zui zela hei Mizoram a pol sang in do dal ma se Election Commission of India tana kho ta wangin Mizoram in thlanna vote an thak zui zela kumsang ni somni January sarkar le pui Mizoram sarkar Tripura sarkar le Tripura ombru pol sang te indam na angin voi tam tak Mizoram lo le turati hnu po lo kir du lo bru nammi singthum sang ni chung chu Tripura anin ben bel phal sakanita a hendam na zol zoi hian Mizoram vote la nei te chu Tripura electoral rola thun chho an ta a chung ho ta ming chu Mizoram electoral rola tanga pai ani ve ta zel ani nimin khan mar chaklama tunai thiam na manga leimin awanga tona ti ne bla indian lockdown tur chung changa NIT Mizoram in ninga chung training bo se chu IIT Tirupati Director Professor KN Satya Narayanan chuan ahong he training remote sensing and geospatial technology for landslide mitigation and management in northeastern region honna hian Professor Satya Narayanan chuan leimin tamna mar sakbial chu tunlai thiamna mangin India rampu makhovel thiamna manga ro hmana tha siam theidin huna ading ani ati a mar sakbial sigle sa ro tuitlak dan te le leimin dan te chu zir chiangin khovel thiamna changkang berber manga leimin le leimin in mihring harsan athen ti nep theidan zir chu thil poimo takani ati a ro hmana fel tak siam le khol changkang manga china lo thleng tur ral khel dar lo vuak ma theidan te kalpui chula thiamna changkang thia tir ton po poimo ani atibok training honen khoma hian NIT Mizoram registrar Dr. Lalthan Chami Sailo chuan inlomna thua soya coordinator Dr. Bijay Nanda Mohanty le IIT Tirupati ami Dr. P Maria Panchuan an institution chungchang an soya NIT Mizoram director Professor S Sundar chuan thua soibok ani longkai bor sa pu amol Srivastava chuan longkai le kol chowes in kara National Highway kongpui zau na tho me ka tlo longkai borsap chuan inrini khan longkai le kol chowes in car National Highway kongpui le zau na tho mek chu hmana kalina NFA na en kol tu le na thok tu te hne na malak zui dan zel tur te soin longkai college wenga 71 RCC atanga kol chowes thlengin kongpui zau na tho mek chu borsap le ama troyom tu an ena National Highway kongpui zau na en kol tu NHIDCL ho tu te navil tu Intercontinental Consultant and Technocrats Private Limited ICT le na thok tu Power Mac Project Limited PMPL ho tu ten lodong sungin an tho to chin din hun le harsan an nei te an tho chun zom dan tu ro manate an no shil fi a borsa phen kong la na leivung pain ram le lung luidung le ram ngo ti chelo na na leivung pain tu mun an ro man dan le kong la na leivung an pai dan te en fim ram le lung ti chelo the ang ber tu ra ro man na omsa anga leivung pai turin na thok tu te chu shilani National Highway 54 kongpui lai zau na tho mek hi package re ta then ni in longtai college penga 71 RCC atanga sihade shikchunga 0 kheng hi package 7 ani a NHIDCL en kong noya PMPL 10 na an thok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga pon ani President Ramnath Kovind chuan kumzabi somni pakhat na chu India kum ani ngei don ti abe sei thua soi ni zana ram chung mi puite hne na President ani na anga athu soi nun bara he thu hi soin pukovina chuan India ma bak chu eng hle a khole tui ten ram thazok siam turin thei to pan chu ani ati a August tha ramin zelena anei chamkum somsari pangana lo manga he hi kum zalom na tura in bo sai na kum somni panga chung man turina zui ngal don ti soin heng hun bik te hi ramin mi puite ro rela nei tura azin konga mel lung poi watak ani thule a theina hai chuaka khovel tan a thaber a pek thina turani ati President kal chuak tur chuan kumnga president na achel chungin amo phunate a thei to pathain a hlen chuak ti asoya har sana to changin nampa Mahatma Gandhi thuron angai tu fo thule mere thei ber te ma chona antana tangkaina ane thei dan turte azo thin thu soya ram chung khole tui zong zong te chunga lom thu soin anin omna te chuan phuna tam tak a mu thu soi ani President som pangana tana than P Drupadi Murmu chu voin hian Parliament Central Hall a rinam thu tiam tira laklo ni don President thar Chief Justice of India Justice N.V. Ramana chuan thu tiam tirina lu dona heminu hian 21 gun salute pek ani ang laklo in khoma hen Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi Chief Justice of India N.V. Ramana Lok Sabha Speaker Om Birla Union Minister te Governor te Chief Minister te Head of Diplomatic Mission Member of Parliament le Principal Civil le Military Officer engemuzat antel don ani
Chanchinthar siar ti top na tlang pui tu kin COVID-19 din hun sia thar bera mi som thum parokin COVID-19 kai ti mu chu ani voin chomadar som bakhata special court prevention of corruption act just chuan zir top ne eruk thu boi thiam lo chantir chakma hruai tu som pathum ta shremna tura puang don president Ramnath Kovind na chuan kumzabi som ni pakhat na chu India kumani ngei don ti abe sei thu soi president som pangana ta na than pi drupadi murmu chu voin hian parliament central hall a rinom thu tiam tira laklu ani don chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani